Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala khayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamdu pasın her cimi Allahi Rabbinin ve Rabbi alemiya. Salatu ve selamin Huda Resul Peygamber Mebin. Seyyid ve server ve rezan ve seruk Mey Muhammed bi aleyhi salatu ve selam. Ve lisser malbate ve heja ve havaluhu girin sahabiyen ve gudriya Allah Teala da cihad ve khabat ve berkhudan kirna. ول سر چقای گل پای ریچ و شپاون بشن اتاروشا دنیا اتاروشا قیامتی گلی تماشاوانا گلی خوشگبرانی شا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تدب خیرات سر چاوارات گلی تماشاوانا یا اهلا و سهلا سر چاوارات گلی تماشاوانا Ahmet ise şu Kur'an'a piroza mehne kayet abi bir ben inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Surete Nur ayet 58 di bahsa adab û terbiye nava malê. Ote gomo herê malekê mu izinê bixwaze. Di nava malê de zarowê malê ote got hene hindirû hene oda babê xwe û diya xwe بلا چاوا ازنه و دستور بخوازن دکی جان وقتی دا کارن ازنه بخوازن دکی جان وقتی دا نخوازن آداب و تربیه محرمیتا نوا مالی رب عالم اشمانت بشه yani geri tamaşamana dini İslam dini ki bulu ya alaka u tekliya خوش همو işi و کار انسانی تینی yani alaka خوا جچوندنا ناف مالی تینی تب چه آداب ته هری هندرو te çend cara li derî bixê te çend cara li derî xê îdî çawa alaqa xweş îş û karê dewletê nayêne ew dînê İslamê got alaqa xweş çûndina nava malê têne ew dînê İslamê got alaqa xweş vexwarina ta avê têne tê bi kîjan destî avê vexwê tê çend cara wê avê vexwê tê vê zerkê bi carekê bi ser xwe dike tê sê neqla tê xilas bike tê çawa bike دینی اسلامی علاقه خو بوی آنیم ایدی دینی اسلامی چاوا علاقه خوش ایشه دولت ناینه
لدولة الدنيا وبارتي الدنيا بيشد بنا ولا بلا لا يخلق به يعني بلا دين علاقة خمنويني الله الله دين يعني الله تعالى يعني قانوناوي بلا علاقة خبتنويني يعني تشبكي بلا أصل تبي ولو تشد بي ها تشنابي الله تعالى في قبولناك من بيتشد بي يا أيها الذين آمنوا هايوانيقو إيمان باوريانينا ليستأذنكم بلا إذن دستورج وبقازن الذين ملكت أيمانكم أوان عبدي وجارية وبلا إذن دستورج وبقازن والذين لم يبلغوا الحلم منكم أو زاروي ويقو هي بالغ نبونا بلا إذنج وبقازن 3 مرات سيجارة دسي وقت هذا بلا إذنج وبقازن يك من قبل صلاة الفجر بريا المجا فجري بريا المجا صبحي زاروكي و إن بالغ بويجي بي وهاتن أودكاوة دبيقو إذني بخوازن بي إذن أو زاروكاتي 6 صالي بلا نوي أودكاتا وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وتيقو داني قرمان نيبرو ونجلي خوش خودكن جبو إسراحتا أخوان ومن بعد صلاة العشاء بيشت المجاعة الشاي ماذا بيشت المجاعة الشاي وداني قرمان نيبرو قجلي خوش خودكن جبو إسراحتهم وبريا المجاعة فجري أب هر سي وقت 3 عورات أب سي وقتي فيهيتي وشرمينا لكم جورا دفا هر سي وقت هذا بلا زاروي وي إن بالغ بوي جيبن بلا إذنيج وبخوازن زاروكاتا هيقو بالغ نبوا 6 صالي 9 صالي بإذن بلا دفا هر سي وقت هذا بلا نوي أودكا بابي خوب ديا خوان فهمو يعني بلا بابي خود ديا خوا بلا بواد جلي شوي بواد جلي رازاني بلا نبيني زاروكاتا نبالغ بوي جي ها ايدي نها بيرك چتكن كابيجا بيركي مسلمانا بجلي شوي بميني اتكا بالنزان بتشو تشي درد كبنا نابا باجير درد كبنا سكاكا درد كبنا تيك توكا درد كبنا تلفزيونا يا اي بيركا مسلمان الله تعالى دبيجي كي بلا دوان هر سي وقتا دا زاروكا تيا بچوچكا هيگو بالغ نبوشي بلا تنبينن بفاجلا بابي خو ديا خو نبينن ايت تبوا جلي شبي تبوا جلي روتو تازي بوا ميني اتكا بوا نظام تشيكو فلان تشيكا شورتو مورتو وا شورتي كنو منافقات الدربه وبنشنجيت الدربه وحمود بريت الدربه تدرت كبين هذا مليون بهزارة انسان الباشر نافا باشر دبا تيك توك هذا خوشاني هزارة مليون انسانات كي هايدي ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن جغيني بهر سي وقتات تقونه لسرونينا طوافون عليكم هالو زاروي و هرن بقرن نابا ماليدا بعضكم على بعض هنج ودشنا دقرن قنه وينينا دوان هر سي وقتا دا زاروكاتا بإذن بلا نوي اوداتا بإذن فهمو لگو ناب هر سي وقت بالبان كيلي كي دني نزاروكاتا انا بالغ بوي بإذن جهري وري زرارا وينينا كذلك يبين الله لكم الآيات الله تعالى آيات خوشولو جوار بيان دكي والله عليم حكيم الله تعالى بحمود الشيزاني وخذي حكمته مدنا كما الله تعالى بيجي بلا زاروكا ويا نبالغ بوي دوا هر سي وقتا دا بلا إذنيش وبقوازي بإذن بلا نوي اودكا قون لينا بريال مجا صبحي دانه گرمانی برو گونجلي خوش خودكن و پیشت المجا عشاي اب هر سي وقت وقت شرمينا وقت فهيتنيا وقت قويدي انسان جلي خوش خودكي كارا خويت كي بلا زاروكا تت بباد جلا نبيني ون رادبن بباد جلي خرابتر ون درد كبنا دربا ميرك جنا خود تيك توك هذا درقسيني دمصي بيت كي شاني مليون انسانات كي بوا ميني اتكا بوا جلي شوي والله جلي شوي جنا بوي عجيبنا بوا جلي بوا قيافة ناراضي لي بوا قيافة الروتو تازي درد كفي دربا اب يا بريا بالغ بوني بو
لقويدي زارواتا كريتا كشاتا بالغ بو وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وتقول زاروي بالغ بون فليستأذنوا بلا إذنيش وبخازن دحموا وقت هذا كما استأذن الذين من قبلكم وكواي بري يعني إيه غريب يكي غريب كي جان وقتي ساعتي دا كي جان وقتي روجي دا وري مالا يكي مانا قرل دريخي كي جان وقتي بتشي مالك سي نقلات الدريخي دليل تفكرين دليل تنفكرين تفكري كري تجيبه كچا تجيبه گو بالغ بو شو وقتي گو هاتا ماني بي إذن حتى الدري نخي بلا نوي هندرو گو بالغ بو كري تجيبه كچا تجيبه گو أي بابو كچا تجيبه گو بالغ بو قرب بي إذن حتى الدري نخي نوي هندرو أي دايكي أي خوها مزن براي وجيبه كري وجيبه گو بالغ بو حتى إذنه نخوازي الدري نخي بلا نوي هندرو چما يو هاتا دي دايكاوي جليوي نم سعيد بن او كچوري وبابي نم سعيد بن جلي بابي نم سعيد بن خوه وري وبرايوي مزن جليوي نم سعيد بن برا وري و خوهاوي مزن جليوي نم سعيد بن چه نابي ايدي ايدي انا خوه شبير براي خوبا وشبير دنيا عالمي با خورودكي مني اتاك نافكاوي الدربا حتى فيدري رو بن چنگوي خويا مني اتاك بطايتا درد كبي دبش كوري خبردا درد كبي پشبر اسلامي غريب خدا تعالى داويا ما بخير بكي والله مشري الله تعالى دركتنا ويا الله تعالى بلاي مظلم سلمة بشيني كايدي حتى اخذ بشيني جاي تماشوانا بخير اخو تليا اخو اكرانا تلفوني بدن بلا خير وبين خير اخو تليا اخو اكرانا تلفوني بدن جاي تماشوانا ها كذلك ببيرنجي يبين الله لكم آياته الله تعالى آياته خوش ولا بيان دكي مثلا بيجي آياتك الله تعالى بلا زاروكي ويقو بالغ نبونجي بلا دبا سي وقت هذا إذن دستورج وبخازن ليقو بالغ بونو شون ده هر وقت هر كيليك دبيقو إذن بخازن بي إذن دبيقو نوي هندرو بي إذن دستور دبيقو نوي هندرو بي موغلي تماشوانا والقواعد من النساء اوان بيركي جو ايدي رونشتنا يعني شاوة التي لا يرجون نكاحا ايدي هيبيا نكاحي ناكن او بيركي جو ايدي زواجي كتنا نما تزوجن اختيار بنا فليس عليهن جناح تقنه لسلوانين ان يضعن ثيابهن وجلي خدينا يعني چارشبا خوش خوبكن تقنه لسلوانين لبلي غير متبرجات بشرطي جو خنا خملين بزينة خوشكاتي مشكاتي تبرجينكن تبرج قولوا خب خملين خوشك بكن ودبرنا واخويا بكنا لوان يستعففنا ليديس شي عفت بكن خبنو قمين خير لهن جوار شترة والله السميع عليم الله تعالى بحمود بهيزي والله تعالى بحمود شيزاني مازال ببيركا اختيار جيبي يعني زواج كتير دي نما زوجي هي بيا زواج يدي بيرنا يكرنجي دبي بلا تبرج نكي
يعني بازي خو بخملينم خو خوشك بكم دفرنا خولو فكم سطوي خو سنقاوي فكري تبرجي بكي شبير زلامة بحرامة ديدي أنا بيركي جوان دوا تيك توك هذا قويا چارشفا قويا هالو خود نخمين جيلي خوشكاتيا روي حمول دربيام كنيوي بزلام على سترانات بيجي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيراتي. Nerelisin, nereli? أجمير ديني ما تشكو دين. Vaa, Mardinlisin. Ben Adıyaman, Kürt. تكرمانجي. Hani, تجادية ماني تشي شيت كيت. ama esnafın. İşime pırra. يا صنافي. باشا سلام أهلا وسهلا. Ama serbest meslek. تشي أصناف تيت كيت تشي شيت كيت إيش تشي أتلقونتين. Hem de İstanbul yine, İstanbul. أنا تشي شيت كيت. Malzeme günde ha ya. Tereyağı, peynir. ها. Ama bana dıkın büfrüşün. باشا. إيه. بلي. لا إن شاء الله بتجينا. تمام. Efe yan taraf coşturdu Efe. Hadi tenegre ha. لكا كلام كسوالي تهمن فرسي خوبكم. مقاهبان. يلماس. Bir sakın. Efendim kalemi. مقو فرسي تهمن كلام كفرسي خوبكم. Çi benimki? سوالي تهمن كلام كفرسي خوبكم. Hepsi de bakın vallahi yiyiniz ama ya. يا فرسك اشتبكم. Beka. كلمة شهادة تتكاليش من بيشي. Mufam naka gördü be. كلمة شهادة. Şehadet. ها. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. عافر معنوي جي تزاني معنوي. Allah yek teke Peygamber Efendimiz kule koya. نا. Elçi koya. نا معنوي نولويا. دنگيم بتيتا دنگيم خوشتين. Taze te. ماذا كوي خب دمنا اشترى بيشي. Böyle. از باور دكم بقلبي خو باور دكم. گوش الله پیدا تو الهی حق نینن از باور دکم گوش الله پیدا تو الهی حق نینن و دیس از باور دکم گو محمد رسولی ویم از باور دکم گوش الله پیدا تو اله نینن لا اله الا الله جا الله پیدا تو الهی حق نینن و دیس باور دکم گو محمد رسولی ویم ای معنی اله چیه اله چیه Taze kurmanca mı? Mene kurmanca tane na. Tamam. Ya tamam. Mesela hele Türkiye beşa. Şehadet ederim Evet. yani kalben inanıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Doğru. Allah'tan başka ilah yoktur. Peki ilah nedir? İlah. İlah Allah'tır. Yani ondan başka yaratıcı yoktur. Na. İlah demek kanun belirleyen. İlah demek yasa belirleyen. İlah demek kendisine itaat edilen kişi demektir. Yani Allah'ın dışında kimseyi kendimize ilah kabul etmiyoruz. Yani Allah'ın dışında yasa belirleyici, kanun koyucu, kanun belirleyici kimseyi tanımıyoruz. İlahlık hakkı, yani yasa belirleme, kanun koyma hakkı sadece Allah'ındır. Yani Allah'ın dışında kimsenin kanun ve yasalarına boyun eğmiyoruz. Sen kimin kanun ve yasalarına boyun eğersen, demek ki onu kendine ilah etmiş olursun. Anladın mı? Sen kimin kanun ve yasalarına, yani Allah'ın kanunlarına itaat edeceksin. O zaman demek ki Allah'ı kendine ilah etmiş oldun. Ya da kendin gibi başka bir insanın belirlemiş olduğu
yasalara boyun eğeceksin. O zaman demek ki o insanı kendine ilah etmiş olursun. İlah demek yasa belirleyen. Şimdi Allah'ın Doğru. dışında yasa belirleyenler var mı yok mu? Vardır. Yani yasa Allah'ın belirleyenler dışında yok. Dini konumda vardır. yok. Nasıl? Vardır. Dini konumda Bütün yok. ama yasa belirliyorlar. Bu bütün devletler, bütün Tabii ki. devletler ne yapıyor? Allah'ın yasalarına Yap. zıt kanun ve yasalar belirlemişler. Aynen öyle. Yani Hepsi Allah'a kendilerini karşı. ilah etmiş oluyorlar. Dini, vallahi dini siyasete bağlıyorlar. Şimdi böyle bak. Bu bütün yasalar, şu andaki bütün devletlerdeki yasalar, kanunlar Allah'ın kanunlarına zıttır. Değil mi? Evet, zıttır. Yani Allah'ın Zıttır bunlar. serbestlerini yasak ediyorlar. Allah'ın yasaklamış olduklarını serbest ediyorlar. Mesela Allah'ın yasası, Allah'ın anayasasında içki yasaktır. Fakat devletin anayasasında içki Doğru, haram. serbesttir, değil mi? Bak, Allah'ın anayasasında içki yasaktır. Aynen öyle. İçkinin üretilmesi, içmesi, satılışı, reklamı, Satması. nakliyesi yasaktır. Fakat e, devletin anayasasında serbesttir. Faiz Allah'ın Aynen anayasasında öyle. yasaktır. Faiz Allah'ın anayasasında yasaktır. Haramdır. Fakat devletin anayasasında serbesttir. Kumar Allah'ın Aynen anayasasında öyle. Diyor, yasaktır. yatırın diyor. Fakat devletin anayasasında serbesttir. Zina Allah'ın anayasasında yasaktır zina. Fakat devlette serbesttir. Çıplaklık kadın erkek iç içe bulunması Allah'ın anayasasında yasaktır. Fakat devletin anayasasında serbesttir. Değil mi? Aynen öyle. Allah'ın yasalarına zıt yasa belirlemişler. Demek ki kendilerini ilah kabul ediyorlar. Biz de bu ilahlara, Şimdi biz de bu sahte ilahlara la diyoruz. La. La. La aynen demek öyle. hayır. La ilaha. Ben hiç yasa belirleyici kabul etmiyorum. İllallah. Sadece Allah'ı kabul ediyorum. Anladın mı? Doğrudur. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bunlar da aslında haram. Allah'a karşı çıkmak, şirk koşmak da haram normalde Allah'ın Ha, kitabında. Ama yapıyorlar. yapıyorlar. Yani Allah'ın mesela diyor ki layıklık, demokrasi. Demokrasi ne demek? Layıklık ne demek? Layıklık yani din bize karışmasın. Yani Aynen öyle. dinin kuralları, Allah'ın kuralları bizim devlet işlerimize karışmasın. Yani biz devlet yetkilileri, devlet büyükleri biz ne yasa çıkarırsak, halkı Ona nasıl uyacaksın. yönetirsek biz kendimiz karar vereceğiz. Din bize karışmasın. Ya Allah'ın dini gelmiştir, kanunu gelmiştir bize karışmak için. Allah'ın anayasası bizi yaratan Allah'tır. Bize hayat veren Allah'tır. Onun nimetlerini gıda, meyve, sebze, su, oksijen bütün nimetler Allah'ındır. Allah elbet bizim hayatımıza karışacak. Demokrasi diyor ki hakimiyet milletindir. Egemenlik milletindir. Halbuki Allah Teala diyor ki egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Aynen Yani öyle. yasa belirleme, kanun koyma, insanları yönetme sadece Allah'ın hakkıdır. Maalesef bütün devletler, partiler ne yapıyor? Bu Hocam siyasi Adıyaman partiler oğlum, Adıyaman. siyasete Allah'ın yasalarını kaldırıp yerine kendi yasalarını koymuşlar. Değil mi? Doğrudur. Evet. Ya aslında en baştan dini siyasete karıştırmayacaklar buradayım. Adıyaman Gerger Şimdi dostum. şimdi İslam siyasettir. İslam siyasettir. İslam'da siyaset vardır. Siyaset nedir? Siyaset halkı yönetmedir. Peki bu halk Allah'ın yasalarıyla mı yönetilsin? Yoksa insanlar Allah'ın yasasını atıp Allah'ın yasalarını kaldırıp kendilerinin çıkardığı yasalarla mı halkı yönetsin? Şu anda bütün devletler, partiler halkı yönetiyor, kendi belirlemiş oldukları yasalarla halkı yönetiyor. Hocam. Allah'ın siyasetini devre dışı bırakıp Allah'ın yönetme kanununu devre dışı bırakıp kendi siyasetini yani kendi belirlemiş olduğu kanunları
halkı yönetiyorlar. Allah bunu kabul etmiyor. Mesela Allah'a göre yani kitapta şey de haram. Vergi. Vergi kaçırma, vergi. Ama var. Yapıyorlar. Şimdi İslam devletinde devlet halkından vergi almaz. İslam'da yani İslam devleti milletinden vergi alamaz. Sadece zekat toplayabilir. Halk, Müslüman halk ister zekatını kendisi verir, isterse sen kendin zekatını kendi eliyle dağıt ya da devlete teslim et de ki bu benim zekatımdır, sen fakirlere dağıt. Yani Devlete versen de dağıtmaz. Çalar. İslam devleti şimdiki devlete verilemez. Şimdiki devleti İslam devleti değildir. Sen zekatını veremezsin. Ancak sen kendi elinle zekatını dağıtabilirsin. Yoksula ya, yetime öksüze. Evet. Doğrudur. Yılmaz, beni dinlediğin için teşekkür ederiz. Var mı başka soruların? Sen anlattığın için teşekkür ederim. Ece. Başka soruların var mı? Başka sorularım yok. Hepsini anlattım zaten. Bir soruyu daha sorayım. Sen tağut kelimesini hiç duymuş musun şimdiye kadar? Tağut. Efendim bir daha söyle. Tağut. Taahhüt mü? Hayır. Tağut. Yok vallahi daha duymamışım. Aha, bak şimdi söyledim. Tağut demek Allah'ın dışında kim yasa belirlerse, sen kime itaat edersen o oldu bir tağut. Allah'ın dışında ibadet edilen her kişi birer tağuttur. Allah'ın dışında yasa belirleyen her kişi birer tağuttur. Şimdiki yasa belirleyiciler, Allah'ın yasalarına zıt yasa belirleyenler, yani ilahlık hakkını kendinde görenler, bunlar birer tağuttur. Tağut yani haddini aşan kimselerdir. Tağut haddini aşan kimselerdir. Yani Allah'ın yasalarını beğenmeyip kendi yasa belirleyenlere tağut denir. Anladın mı? İşte hani dedik ki kelime-i şehadete la ilaha. Ben ilah kabul etmiyorum. La ilaha. Hiçbir ilah kabul etmiyorum. İllallah, sadece Allah'ı kabul ediyorum. İlah olarak. Demek bütün sahte ilahlar, sahte yasa belirleyiciler birer tağuttur. Haddi aşmışlardır. Yani yetkisi olmayan bir işe el atmıştır. Şimdi senin iş yerinde, senin iş yerindir. Sen bir yerde çalışıyorsun. O iş yeri senin midir yoksa başkasının? Sen işçi misin yoksa iş yeri sahip? Sen orada işçi misin yoksa sen işçisin. Şimdi sen bir işçi olarak kendini patron yerine koyarsan, o iş yerinde istediğin gibi davranırsan, patron bunu sana kabul eder mi? Hayır, öyle kabul etmez yani. Kabul etmez. Şimdi istediğin gibi mesela gelen müşterilere diyelim ki o fiyat patronun belirlemiş olduğu fiyatın altında. Mesela diyelim ki demiş ki peynirin kilosu kaçta satılıyor o dükkanda? Mesela bizde 65. 65. Müşteri geldiysen ona 45, 40'a verirsen, kendini patron yerine koyarsan, patron bunu kabul eder mi? Hayır, kabul etmez. Kabul etmez. Sen bir işçi olarak orada haddini bilmen gerekir. Madem orada çalışıyorsun, ya çalışmayacaksın ya çalıştığın zaman o iş yerinin kurallarına uyman zorundasın. Aynen bunun gibi biz insanlar da Allah'ın dünyasında istediğimiz gibi hareket edemeyiz. Allah bize ne kanun ve kural göndermişse o kanun ve anayasa çerçevesinde, kurallar çerçevesinde, bu Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimizin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde hayatımızı sürdürmemiz gerekir. Şimdiki bütün partiler ve devletler ne yapıyor? Allah'ın dünyasında Allah yokmuş gibi kendini
ilah yerine koyup Geliyorum abi. kendini mülk, Allah'ın dünyasında kendini Allah'ın yerine koyup Allah yokmuş gibi yasa belirliyorlar. İşte bunlar haddini aşmışlardır. Şimdi senin işin de çıktı. Dinlediğin için teşekkür ederiz. Senin patron mu geldi? Patron mu geldi? Durdu, neden durdu? Senin sesin gelmiyor. Evet, haydi Allah rahatlık versin. Valla senin işin vardır, meşgulsün. Allah sana rahatlık versin. Teşekkür ederiz. Dinlediğin için. Takip edersin sen. Beni takip et, beni takip et. Ben takip ettim, sen de. Hadi. Avan havale go diyari şandın. Ama mala vava. Yuva diyariye başı. بله نه خو گلی تماشاوانم آیتا گو مگوتی دزبا هر سی وقتا دا گو بلا زاروکی وی گو هی بالغ نبونشی بلا اذن و دستوری جو بخوازم بریال میجا فجری بریال میجا صبحی و دانه گرمان نیبرو گو انجلی خود دینه و نسراتا خود کن و پیش دل میجا عشای دبا هر سی وقتا دا زاروکا تیاب چوب جی به هی نبالغ بوی جی به بلا بی اذن و دستور حتال دری نخی بلا نوی هندرو بلا نوی اودکا بابی خود دیا خوام و زاروا گو بالغ بوی به گوی دی کره تا کچاتا بالغ بو هر وقت ندبا سی وقتا تنه هر وقت وکه یکی غریب حتی اذن دستوری نخوازید بگو نوی هندرو بلا چینا بگو او زاروک دیا خو بابی خو وا قیافته شوی بقیافته خوی گو ببینی ده ایرو ده دید بی عصرا مدى بيرك شتكن بجلي شوي بمني أتكن الروط وطازي بتايت ومايتان درد كبنا سكاكا درد كبنا تيك توكا بيشبري زلاما وجغيني وي قيافتي جباتا بيس وفاش بها بدولتكن يعني جباتا بيس وفاش بها بدولة دكين شبير هزار إنساني با هذا كايدي ورا صافي كن وي چلو چبي داوياما وي چاوابي ويا الله تعالى يدي وي بلا بسلمة نشيني أبي شمال نامين يا ملك جاي تماشى وانا كاب خير اخو تلي اخو الاكرانه تليفوني بدن تلي اخو ليخن
ديسا ربي عالمين بيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا محمد جوار بيجا بإطاعة الله تعالى بكن وإطاعة وير رسولي بكن يعني محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبر داوية رسول مني داوية إطاعتاوي بكن فإن تولوا اگر بڑے خوش تزيفران دن يا محمد يعني إطاعتات نكرن إطاعت الله تعالى نكرن فإنما عليه ما حمل باري وی گو هاتی له هلگرتن باري وی سرويا يعني گوربا پیغمبر ما گو جوړه تبلیغ کر وعليكم ما حملتم وگنه وجه جوړه گو بیاوی نکر لوين تطيعوه اگر گوون اطاعياوي بكن تهتدون هدايه بدن ناخو هدايه ريا راس بچچد به گوتي اطاعيا رسول الله تعالى بكي کسے گو اطاعيا رسول الله تعالى بكي او سر يا راستا کسی گو اطاعیه رسول الله تعالی نکه اوید سر یا ضلالت ریشاشیتی و ریوندابونه نا خیرو دو دنیای دا یه گو محمد پیغمبر قبول نکه لسر شوپا محمد علیه السلام نچه همو جیریا خوندا کرنا آد ریشاشیتی دنا آد ضلالت دنا آد کفر دنا جهوانا جهنمه آد خسار دنا بگم ویدری ولوزانه بر Merhaba, merhaba dayı. Önce selamu aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Çavar, Khairati. I am Turkish. Sen Kürtçe bilmiyorsun. Sen nerelisin? Sivaslıyım ben. Sen? Âlem ve selam. Ben de Mardinliyim. Mardin. Selam olsun Mardin'e. Hocam, Aynen, hocalık var mı hocam? Evet ben imamım. Ben hocayım. Fakat imamlık yapmıyorum. Yani resmi imam değilim. Ben Tamam imamlık hocam. yapmıyorum. Hocam Evet. takipleşelim. Gel birbirimize. Seninle şey yaparız. Sevdim seni hocam. Buyurun ben burada dini sohbet ediyorum. Senin de dini sorunların varsa buyurun soru sorabilirsin. Valla hocam sorum yok ya. O zaman ben soru sorayım. Eğer müsaaden varsa. Sor. Valla ben her gelen böyle canlı yayınıma gelenlere ben kelime-i şehadetiyim. Ben beraber söylüyoruz. Yani böyle imtihan amaçlı değil. Yani sadece bilgimizi yenilemek için kelime-i şehadeti ve manasını. Hocam eller yukarı. Eller yukarı. Yani gerek yok yani eller yukarıya tamam. Gerek yok. Olmaz. Olmaz. Eller olur. Fakat yapalım. Hiçbir sakıncası yoktur. Yan masada olur. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Peki manası? Manası. Güzel. Güzel soru. Allah ben şehadet ederim ki bak ben hocam, kalben inanıyorum. Evet. Ben şehadet ederim ki Yaradan Allah'tır. Hazreti Muhammed de onun elçisidir. Evet, yaratan Allah'tır. Allah'ın dışında yaratıcı yoktur. Fakat evet, bu kelime-i şehadette Allah'ın yaratıcı sıfatından bahsetmiyor. La ilaha. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Evet. Ben şehadet doğru ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ne demek? İlah yasa belirleyen demektir. İlah kanun belirleyen demektir. Aynen hocam. İlah kendisine itaat edilen kişi demektir. Yani Allah'ın dışında yasa belirleyicileri, Allah'ın dışındaki kanun belirleyicileri kabul etmiyorum. La, Arapçada la, hayır, kabul etmiyorum. İlaha, hiçbir ilah kabul etmiyorum. Hiçbir yasa belirleyici, kanun belirleyici kabul etmiyorum. İllallah, sadece Allah'ı kabul ediyorum. Yani ilahlık hakkı, yasa belirleme hakkı, kanun belirleme hakkı
sadece ve sadece Allah'ın hakkıdır. Allah'ın dışındaki tüm sahte ilahları, var olan sahte ilahları vardır. İlahlar vardır. Yani yasa belirleyicileri, Allah'ın yasalarını kabul etmeyip, Allah'ın yasalarını kaldırıp, sırt arkasına atıp, kendileri belirlemiş oldukları yasa belirleyenler birer ilahtır. Biz bu ilahlara la diyoruz. Kimin yasalarına boyun eğersek, itaat edersek, demek ki onu kendimize ilah etmiş oluruz. Allah da diyor ki bütün peygamberlerin ortak davası insanları la ilahe illallah'a davet etmektir. Yani her dönemde insanlar Allah'ın dışında başkalarını kendine ilah etmişlerdir. Allah da kabul etmiyor. Diyor ki sadece ilahlık benim hakkım iken nasıl siz başkasını kendinize ilah ediyorsunuz? Onları tek ilaha davet etmek için peygamberler göndermiştir. O peygamberler halkına demişlerdir ki kendiniz gibi bir insanı kendinize ilah etmeyin. Ona boyun eğmeyin, itaat etmeyin. Gelin sadece Allah'ın benim aracılığım ile göndermiş olduğu yasalara boyun eğeceksiniz. Allah'ı kendinize ilah edeceksiniz. Son peygamber Hz. Muhammed de bütün kendinden önceki peygamberler gibi insanları la ilahe illallah'a davet etmiştir. Kıyamete kadar da var olan sahte ilahları, sahte yasa belirleyicileri red ve inkar etmemiz gerekir. Bunları red ve inkar etmedikçe Müslüman olmayız. Kelime-i şehadet, İslam'ın ilk şartı olan kelime-i şehadet işte budur. Aynen. La ilahe illallah derken, la ilahe illallah derken ben demokrasiyi kabul etmiyorum demektir. La ilahe illallah derken ben laiklığı kabul etmiyorum demektir. La ilahe illallah derken yani ben beşeri sistemleri, beşeri kanunları ben kabul etmiyorum demektir. Ama manası budur. Oldu mu? Hocam Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Yani sizin anlattıklarınızdan ben şu an gurur duyuyorum. Yani bu platformda bir şey var. Her ne olursa olsun yani en azından iyi insanların da olduğu ne kadar kötü insan varsa burada iyi insanların da bir toplumu var yani. Yani iyi insanların. Şu an sizin yayınınızda ne kadar izleyici var bilmiyorum ama en azından böyle 86 kişi vardır. Maşallah ne kadar güzel bir şey. En azından dinsel konulardan yardım ediyorsun. Dinsel konuları anlatıyorsun. Karşına tabii ki düşüncesi yanlış olan insan da çıkabilir. Seni destekleyen insan da çıkabilir. Desteklemeyen insan da çıkabilir ama ben sizin bunu bu şekilde yapmanıza gerçekten de çok memnun oldum yani. Çünkü Ona en az teşekkür ederim sen de dinlediğin için. Ben de teşekkür ederim. Elhamdülillah Müslümanız hepimiz de. Çok elhamdülillah. Yani elhamdülillah hepimiz de Müslümanız çok şükür. Tabii ki bilgi eksikliğimiz var. Yok değil yani. Toplum olarak var. Hani tek benim açımdan değil. Toplum olarak bu eksiklikler. Doğrudur. Aslında şimdi neyden kaynaklanıyor? Eğer şimdi mesela devlet nasıl ki dünya için eğitim veriyor. Evet. Ana sınıfından üniversiteye kadar. Eğer vermeseydi halk kendi imkanlarıyla bu kadar seviyede okul okuyamazdı. Tabii ki. Ya biz sadece dünya için mi okumalıyız? Ya Allah'ın bize göndermiş olduğu anayasayı öleceğiz de hala bunu tanımayacak mıyız? Öleceğiz, evet. Bu dünyadan gideceğiz. Allah Teala diyecek ki ben size bir kitap gönderdim. Ben size bir rehber, bir peygamber gönderdim. O dinimi, evet. O kanunumu neden tanımadınız? Neden öğrenmediniz? Yani en azından 5 yıllık bir dini eğitim almamız gerekir. Bu ilkokulda, ortaokulda verilen din dersi yeterli değildir. Yani layıklık şimdi sisteminin müsaade ettiği derecedeki din yeterli olmuyor. İslami şartları, imani şartları, böyle biraz namaz kılma öğretme bu yeterli olmuyor. Dinimizi şimdi en azından evet. İlk bir çocuğa aşılama aileden geçer yani. Aile. İlk bilgilendirme aile. Anne ve baba yani. İlk anne babadan geçer. Bir çocuğa annesi babası eğer ki onu aşılayamamışsa inan ki başka hiç kimse aşılayamaz yani.
Doğrudur. O anne baba da yani eğer dini bir eğitimi olmasa yani çocuğuna ne verebilir ki? Yani şimdi Şimdi diyelim ki okul okumayan bir kişi okul okuyor, doktor oluyor. Eğer okul okumasaydı annesi babası ona o eğitimi veremezdi. Onu doktor yapamazdı, mühendis yapamazdı, bilmem meslek sahibi, tamirci falan yapamazdı. Ne yapıyor? Bir ustanın yanına, bir fakülteye, tıp fakültesine gönderiyor. Orada eğitim veriyor. Şimdi anne baba da dini eğitimi olmasa dini eğitimini nasıl verecek çocuğa? şimdi Onu hocam dini öğretecek bir kişinin yanına şimdi hocam göndermesi gerekir. hani dini öğretecek derken şöyle bir şey. Eksiklik belki ailede de olabilir. Ailede de bir eksiklik olabilir. Ona da eyvallah. Ama en azından şunu demesi lazım bir ailenin. Hani sen bugün çocuğunu aldın ya. Çocuğunu aldın. En azından şunu e, onun doğru yola gidip gitmeyeceğini sen karar verirsin. Doğru mu? Hani sen işte şu kötü iş, şu pislik bir iş bunu yapma. Bu doğru iş bunu yap. Anladın mı? Hani aşılama bu. Bilgilendirme ayrı bir şey. Bilgilendirmeyi zaten hani gerektiği kadar hocalar verir, ne bileyim öğretmenler verir, hocalar verir. En azından onun yuvasına gider. Ama şunun farkında olması lazım. Kulağından tutup götüreceksin. Diyeceksin ki hani sen burada bunu öğreneceksin. Bu hocanın dizinin dibinde sen bunu alacaksın. Hani önemli olan onu oraya hani Evet. teşvik etmek. Onu Anne babası onu bir yere teslim etmesi gerek. teslim etmesi lazım yani. Şimdi sen çocuğunu başıboş bırakıp dışarılarda ya serseri olacak, affedersin. Doğru mu hocam? Ya serseri olacak, ya içkici, ya kumarcı, ya bilmem neci olacak yani. O yüzden demek istediğim ilk aşıyı aile verir. Aşıyı. Bilgilendirmeyi de önüne gittiği hocalar verir. Artık Doğrudur. nereye gidiyor? Yani hocam Aynı öyledir. canımsın benim. Sağ Gel bir olun. tane Teşekkür ederiz dinlediğin için. Teşekkür hocam ne ederiz. demek? Ben Allah severim rahatlık böyle. versin. Hocam Evet. takipleşelim. Ondan arada sırada böyle sohbet ederiz. Valla ben genellikle böyle dini yayın yapanları ben takip ediyorum. Sen de Hocam, hocam dini paylaşımlar. bir dakika. Şimdi ben kimin ne olduğunu bilemezsin. Ben de İmam Hatip okudum yani. İmam Hatip mezunuyum ben. Evet. Tabii eksiklik biraz Şu şeylerimiz anda var ama şu anda ne iş yapıyorsun? özel özel bir iş yani. İmamlık falan değil hocam. Tamam yani. Tamam. He, şu anda ben iş makinesi kullanıyorum. Operatörüm ben. Kepçeciyim. Ha, iyidir. Sağ ol hocam. Hocam görüşürüz. Allah'a emanet ol. Takipleşelim Haydi Allah sonradan. rahatlık Öyle versin. sohbet edelim. Bilgi bak. Hocam bir şey söyleyeceğim bak. Ben sana şunu unutma. Tabii sen daha iyi bilirsin ama. Bilen insanlara öğretme çabasında olma. Bilmeyen insanlara, dine karşı olan insanlara bunu aşılamaya bak sen. Zaten iyi kötü Allah'ın varlığına ve birliğine inanan insana zorlamaya gerek yok. Sen elinden geldiği kadar kime zorlaman lazım? Kime hocam biliyor musun? İnanmayanlara, dine karşı olanlara, burada ateistçe konu konuşanlara, onları doğru yola çekmek için uğraş. Sen git buradaki öyle insanlarla takipleş, o insanlara karşın al ki o insanları konuşmalarınla, kelimelerinle sustur. Desin ki bu hoca helal olsun yani. Beni susturdu en azından. Ben bunun yanına varayım yani. Yani kafasındaki soru işaretlerini bırak yani hocam. Soru Evet. işaretlerini bırak. Hani Evet. şey, oltayı attığın zaman balığın en ufağını değil, en büyüğünü çekmek ister insan. Ufağını değil, en büyüğünü. Değil mi? Evet. Bu yüzden Sağ olun. sen Teşekkür de ederiz. Allah rahatlık versin. hocam inancı olmayanlara böyle zayıf olan insanlara yardımcı olursan senin için iyi olur. Güzel olur yani. Valla kim gelirse biz canlı yayında kabul ediyoruz. Yani kim gelirse biz canlı Valla yayında kabul hocam ediyoruz valla. ya bugün dinini inkar eden de olabilir. O insanlara karşı da deme yani. Yani kaldırıp atma yani. Kenara böyle atma. Demek ki sen dinini Yok yok. inkar ediyorsun. Gel kardeşim. Gel bakayım ya. Sen neden inkar ediyorsun? Bana bir inkar etme sebebini söyle. Hani bu sebep ne yani? Neden inkar ediyorsun? Yaşadığın şu Evet. dünyanın güzelliklerini göremiyor musun? Seni yaradan bir Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Ne bileyim
Allah ağız vermiş, yüz vermiş, göz vermiş. Ne güzel yaratmış insanı. Değil mi? Evet. Hani bunları sen tabii daha güzel konuşursun, daha güzel anlatırsın hocam. Hocam zamanını çaldık. Kusura Sağ bakma. olun. Teşekkür ederiz. Allah Allah'a rahmet emanet ol. görsün. Görüşmek üzere. Aynen. Var olasın. Allah razı olsun. يعني قلت تمام شبانا جانا هالو هناك الترك جيتين امبوارجي امي جباتي بكن بسم الله الرحمن الرحيم ربي عالمت بي يا أيها الناس قالي مروضة قالي إنسانا غريب مثل ميناكك مسلكك هات قوتن هات بيان كرن فاستمعوا له قوي قبض ندام إن الذين تدعون من دون الله محقق وانقوم غير الله تعالى جوار طاعت وعبادتك أبان إلهي ويسقطوا ربي ويسقطوا قوم جوار طاعت وعبادتك لن يخلقوا ذبابا أو نكار ميشك يجيب خلقنا ولو اجتمعوا له ولو حموا جبوي لبكم ببن يعني إنسان حموا لبكم ببن بأمين ميشك يجيبك نكار ميشك يجيبك وإن يسلبهم الذباب شيئا أجر قوم ميش ولا تشتكي جوابستيني لا يستنقذوه منه نكار شيء خلاص بكم يعني ميش ولا تشتكي اشتبستيني تنكاني هذا شيء خلاص كي ضعف الطالب والمطلوب طالب مطلوب يعني كي زعيفة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. Nasılsın dayı? Maaşın canı sabit çavayım. Maaşın canı sabit çavayım. Dayı Türkçe konuş dayı. Teşekkür değil. Sen nerelisin? Teşekkür değil. Sen nerelisin? Dayı ben Türkiye'liyim. Sen nerelisin dayı? Hangi şehir? Hangi şehir? Dayı hangi şehri biliyor musun? Dayı şu an araba kullanıyorum. Dayı İstanbul'dayım dayı. Lan. Bu yerine girmiyor ki. Ha şimdi girdi. Kurmancı Dayı sen hacı mısın dayı? Gotip kurmancı Ben nizani. Türkçe biliyorum da o kadar bilmiyorum. Yani hacı... Ma teşekkür değil. Ma teşekkür değil. Ben Erzurumluyum. Yani. Evet o Maaşı mesele sen dayı. çavarım. Ya ben sabah bir yayın açıp selam aleyküm dedim. Karşıma sen çıktın. Hacı kendine iyi bak ben gidiyorum. Haydi oğul bey. Haydi oğul. Hay. Kan biçim. ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره ربي عالم يشد بيشد بردم وان إنسانا قدر قيمة ندانا الله تعالى بحق قدر قيمة يعني حق الله تعالى تشيا ويا حق ناد ندام ما قدر الله حق قدره حق قدر ندانا الله تعالى يعني حق جوج الله تعالى عبادة بكن جوي بيبتك سيدي قبول نكن شخورة إلهتي إيراد من تمام باوري بالله تعالى تينن دبي باوري ما بالله تعالى هيا إديدي كلام قانونا ويقبول بكت بنا ولا قانونا ويقبول نكن
دبي أميش خورا قانونا شكل يا بنا خو تحقي الله تعالى تندايدا باوريا بالله تعالى هم يقولوا سر شينا ما يقول والله ذهبونا ويقبول دكم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز محقق الله تعالى خدان قوته وي عزيزة سردستا لسر نيار إخوة أول قلت يكا سورة لقمان آيتا 21 و 24 بيشا باشا قنجا لكامي آيتا بڑی آویشی بیشن نخوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله دماغو جوارتي قوتن ببنى تابعي وي كتاباقو الله تعالى شياندي ببنى تابعي وي قالوا بيجن ناولا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا بما بابو قالي قل سر چديتي عمل پيويچ مثلا همش وارد بيجن ورن بدنا تابعي وي كتاباقو الله تعالى شان دي بنا ما بابو قالي قل سر چديتي عمل پيويچ عمل پي دين بابو قالاچن لپي قانون ونظام بابو قالي خوچن يعني الله تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ما قو الشيطان دعوة وابكي بالعذاب جهنمي وشي ماوي بيا شيطان مكن يعني قابات بيعمل پي ديني بابو قالات چن أو شيطان اجوارت بيجي شيطان اجوارت بيجي دب كتاب الله تعالى بردن هرن پي ديني بابو قالاب كبن اوه گو پای دین بابو کالا هره اوه بکوی آگره جهنمه ده شیطان دعوا وید که بالا آگره جهنمه با ومن يسلم وجهه الى الله کسی گو وجه خوا تسلیم بکش الله را کسی گوش الله تعالی را تسلیم بی وهو محسن واوجي قنجي بك عبادت بك فقد استمسك بالعروة الوثقى ويقول باس اغلم قرتيا والى الله عاقبة أمور عاقبتها حمود دستي الله تعالى ديا لي ومن كفر كسيقو ببي كافر يعني إنكار الله تعالى بك تسليم نبي شيرا والبي كتاب الله تعالى نشي والبي ديني بابو قالا هري فلا يحزنك كفره يا محمد بلا كافرتيا ويتا محزون وغمجين نكي يعني سري غبي نيشنا محزون وغمجين نبا إلينا مرجعهم وقراوان بال مبيا إلينا مرجعهم وقراوانا بال مبيا فننبئهم أميجوار بيشن بما عملوا بتشتاقوا كرن بل الدنيا يتشكرنا أميجوار بيشن إن الله عليم بذات الصدور موافق الله تعالى الزاني بتشتيد دلادا إن الله عليم بذات الصدور الله تعالى بتشتيد دلادا زاني نمتعهم قليلا أمي هندكي للدنيا كيف الزوقي بدنوا لبي الدنيا هندكي ويش خول الكيف الزوقا خميزن كان وجه دنيانا ثم طير نضطرهم إلى عذاب غليظ أمي وباشون مجبور بكن بال عذابك جران فا أمي بلي وبدنا عذابك جران أمي الفيدنيا هندكي وان كيف خوش من فشرة أميوان باشون بر عذابك جران ودشوار با يعني أب كافر دنياي كان روجا شخور الخوشيا خول كيفا خوي ميزينن لبن داويا و جهنمية عذابك دشوارا وعذابك جرانا
بله گلی تماشاوانا مالا تابا حوال خودش ترازی به تابا آیت آنین بیراما و تعالی خیرات قبول که آیت نبالکیشن هم تخوازن قولن اون جارنا شمال هناك آیت بیشن به فلان آیت اون بین بیراما همه بخیراوا معلوم هناك آیت حاضرت کنش خورا هم دوامه وی آیت بیشن هم دوامه وی آیت بیشن ایدی اون جیشمرا هناك بین بیراما همه که خوش ببن سورة بقرة آية 106 جامع بيشن جيان خانمي سورة بقرة آية 106 جامع بيشن يا الله سورة بقرة آية 106 بسم الله الرحمن الرحيم آية بريا ويشا مي بيشن أو جي بالكيشم ربي عالم بيتشي دبي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أبان كافري أهل الكتاب ناخوازن ولا المشركين ومشرك جي ناخوازن كافر ده قسمي كافرانا كافري خدي كتاب وكف الله يهوديا وكافري قونا خدي كتاب وكفاني الدني أبقى سيدني مشركا إيدي فان كافرا ناخوازن أن ينزل عليكم من خير من ربكم ناخوازن قوش جم ربي وخير وخشي بسر ودوري تجاري كافر خيرا ما قنجيا ما خوشي ناخوازن قو بسر مدوري كافري فلو يهودي جي وكافري مشرك جي غيري فلو يهودية أوقع كافري دني مشركا والله يختص برحمته من يشاء لأن الله تعالى رحمه وقنجيه بدي كي عسل أوى كيف خاسي بويبتكي والله ذو الفضل العظيم الله تعالى خدي قنجيك مصنع ما ننسخ من آية أو ننسيها أم تآيتك نسخناكن شو آيتك أقو أم نسخ بكن حكمي بطال بكن يعني أموي بتبدنا جبيل كرن نأتي بخير منها أميك شيء شترينا يعني أول أم آيتك دشينن طيرا أم آيتك الدن أم تينن قوي آيتي بطال دكي نسخ دكي يك شيء شتر أمي بينن يعني يك وكوي زاني شما أب آية نازل بو بقى عول الله تعالى لمدينة شبيخمبر قد دلميجة ده بريقو بدنا قدسي بريقو بدنا جامعة قدسي بشتي صالك فلان الله تعالى ديسا قد بريقو بدنا كعبة ايدي با يهودية با منافقة يا قف چبو يا قو محمد ايرو تشنا جوالي قرد بيشي يبي بي تشتي بك الصباحي بينكن ايرو يبي بينك الصباحي بيبكن قاعد فلان تشتيت بيشي وقاعد بيبان تشتيت بيشي يدي الله تعالى قو تش آيتك قو من حكمي من نسخ بكن يعني تبدنش بيركنا ميشي تشترين يعني يكا وكوي ما ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما تنزاني قو الله تعالى قوتاوي وهيزاوي سرحمو تشتيها يعني عسل الله تعالى تشتي بكا صباوي آيتي بشني بينك عسل أوام تدي الدولة شي دولة الدنيا يجي لنا مثلا قانونك دردخن
دستورك قانونك درت خند مسد بفلان تش سربست يا ساق طيرة دي سربست كرن مثلا حتى نها دولتي الدنيا تقول شيء تقول اشبو فينا خوشيا كورونا تقول ماسكا تي ماسكا دانا برده بيخو قول درزيل خو بدم اي انا ماسكا سربست بوا ايدي بي ماسكا او ماسكا نابي تشي او بردبك تنادي برده بيخوشي سربست تشنا سربست كي تشنا يا صافي يا الله تعالى شي عول آيتنا دشيني يبي فلان شيء سربست بكا طير يبي نكا عسلاوة يعني قوة ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ملكي عرض عاصمان إن شاء الله تعالى لنا يعني الله تعالى ملكي قد سربستا عسل أول شبكي تشنكي تش قانوني تش درخي تش آيتي بشيني تش آيتي يبطال بكي عسل أول فهموا يا أمنا هبان كلام كم هبال شو إذا صفاتها بخير سر چاوانا مسانا شاواني باش نيا سامعونا باش باش سيدا برسك مشتاق كلام كم كان درب سيدا حوالي ابتديت حوالي ما أزقوا أزنا مسلمان بس حوالي مقالك مسلمان هنا يعني بله صايقلان بجحر ديني دنيا هي إنسان كي يقول إنسان من محمد بشري رب العالمين هنا بله يعني قالك تشتي قلت لي نباش هاتن قلت له أو كن يعني بهوريات رب العالمين بي وإنسان قناة ياخذ خدينا نعذي خدينا ولو يعني هو حموكس عبدي خديه اللي هناك بيا خديت كهناك بيا خديناك هناك بيا ربي خد كهناك بيا ربي هناك ساعات خوش وكان كوريكي دكوريتا هنا هر دوجي كوريتنا يك بياتت كي يك بياتنا كي يعني ايغو بياتنا كي دي سكوريتي قيغو بياتنا كرش كوريتي كات دي سكوريتي دي شطوبيتي دي شخويناتي دي سا كوريتي لي كوريكي نباشا كوريكي بيسا كوريكي خرابه بياتنا كي يدي الله تعالى مخلق عندنا ام الله تعالى ام انساني دنيا يحمو خلق عندنا هناك شيء رياوي كتاباوي بيغمري قبول دكن هناك شيء قبول ناكن قبول ناكي دي سا عبديويه لإيدي ايغو قبول بكي وي جنتي بديوا ايغو قبول ناكي وي جهنم بديوا ساعات خوش رح ناخذ من السيدة قال لك إنسان هنا بيريستن يعني نالي ناخذ أو كنو خبرات برد بيجن نرتشكي باشا نرتشكي يعني خبرنا شغلين ثانينا فهو كان يعيدوا على فاتي حرديني تشيبن إيه هذالي موان تشيبن أم بيروس كنا بتشن مالا وان أم يعني عيدا يا رمضان تشيبن بتشن جموان عيدي ما تشيبن أو تنجمع يعني قال لك إنساني بيريز هنا تن خبرها أو كل خبرنا شغلين ثانينا مدخل إسلام كيف دنت بيجي انت يعني كيف مجانا جوا تطيف إنساني بيريز باحترامه أو تن خبرها كن نعافنا مجوارا وحركة سنرينا حر إنسان أو إنسان احترام حركة سك ديا حركة سيها بعضي حركة سيها برا وخوهي حركة سيها أنا قالك إنساني يقول شرف وناموس أخوة حش شرف وناموس أخوة بكي حش شرف وناموس أخوة علي خوش قالك بكي وحر إنسان أم حما عبدي خدينا وسلاف ريش بويتا وساعات خوش بويتا مفروض تمام سلافة روجات من خوش سيدة سر چاوانا بله بگا یکی مسلمان و یکی نه مسلمان کارن پبر جیرانتی هواتی بکنن نه بله کارن yani dini İslam'ı ne bilecek ki bu ciranı kite ne Müslüman habe cirantiya xo pere xoş neka cirantiya xo jê qutka zararê bidiye da zulmê lê bika neheqiyê lê bika alîkariya wî neka xizmeta wî neka bita hewce bû hewceyê wî neqedêna Dini İslam'ı tişekî ne gotiya.
نەخۆشێکی وی چێ بوو هەرە سەرداناوی مریکی وی چێ بوو هەرە سەر ساغیاوی هەرە بێسەرێتە ساغ بێ خودێ سەبڕێ بدێتە لێبەلێت نکارێ بێژێ وەڵە خودێ ڕەحما خۆلێکی لەوڕە ئەڵڵا تەعالە بێگو نە مسلمان بەس ڕەحما خۆلوان ناکەم ومەسەلا عەیدێژی مەسەلا عەیدێ چێ نابێ ئێ مسلمان عەیدا ئێ نە مسلمان نکارێ پیرۆز بکێ یعنی عەید مەسەلا پیرۆزکردنا وێ بکردنای لێ مەسەلا ئەڵڵا تەعالە خانیکێک دایە دە خانیکی وی چێ بوو هەر بێ خانیەتە پیرۆز بێ خانیەتە پیرۆز بێت خۆشیێشێ ببینێ بمبارەک بێ عەرەبەکەوی سەیارەکەوی چێ بوو هەرە بێ عەرەباتە پیرۆز بێشترە خۆشی بێ بێ قەزا بێ بێ بەلا بێ داوەتا کوڕێوی چێ بوو هەرە بێ پیرۆز بێ ئەم تشتێ ولۆ نە قەدەخەیە ئیسلام وێ قەدەخە ناکەین لێ مەسەلا عەیدێ عەید بکێرنای چما یاو ئەو عەیدا گوتکێ ژی ئیسلامێرە زدە یعنی باوەریە وی تشتی یا ئیسلامی زدێ هەبە تشتێکی گۆ زدێ هەبێت نکارێ بێ پیرۆز بێ مەسەلا فڵڵە دبێژێ چێ ڕۆژا سەرساڵێت بێ عیسا کوڕێ خودەیە وەلدیە ئەوێ ڕۆژێ پیرۆز کێ یاو دە دینی ئیسلامێ دە عیسا نەکوڕێ ئەڵڵا تەعالایە چێ نابێ دوێ ڕۆژێ پیرۆز بکەی بێم گای تەماشەوانە مێ وەشانەی دی بگرن سورەتەی هود ئاەتا 114 ژیان بێ خۆینە سەر خاترەی ژیانێ سورەتەی هود ئاەت 114 تقولي الصورة بالصادين نب صادي سين سورة نصورة سورة جيان خانم سورة سين نصات سورة الهود صدو چارده ئەمێ ئاەتا بەریا وێژی بێژن تەگۆ 114 لێ ئەمەیە بەریا وێژی بێژن یا 13 هاژی 113 دەبێ وەلا تەرکەنوو إلى الذين ظلموا مەیلا خۆ نەدنە سەروانێ گۆ زوڵم کردن ئەوانێ گۆ زاڵمن زوڵمێ دکن چ ظلما مەزن بێ چ ظلما بچوک بێ ظلما مەزن گۆ شریکا چێکن یعنی کافر مشرک گۆ قانونی ئەڵڵا تەعالە قبول ناکەن إن الشرك لظلم عظيم و ظلما وەکی دنێژین مەیلا زاڵما نەکن لێ فتەمەسەکم النار وێ ئاگر دەست بدێ وەشی وێ ئاگر بووە بەشی ببێ وما لكم من دون الله من أولياء جوارج غير الله تدوست وعلي كارمان نينن وسم لا تنصرون علي كاريا وجناية كرم ناخد بيكم هم ميلا ظالما نكي طرف داري وعلي قريب بشتقريا وانكي وأقيم الصلاة الميجا خبكا طرفي النهار هردو طرفي روي النهار بروي يعني داني الصبح داني واري الميجا نيفرو الميجا عصري وزلفا من الليل وتشتكي الشفيجي الميجا مغرب وعشاء
إن الحسنات يذهبن السيئات. محقق حسنات يعني خير جناها دبن. تجناها كر بيشتي وي جنهي لخير كيبكا أو خير يوي جنهي تببن. ذلك ذكرى للذاكرين. أبيا شيرة جئيكو شيرة بقري رب شيرة. فهمون؟ واصبر صبر بك فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله تعالى خيرا محسنا ونداناكي برداي پوچ درناخي. فهمو قلي تماشي منا جيان خانمي چه بو انشاءالله. هاي همه بگنو وشاني. قال تماشي أنا من خير وخشيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كهاب هضالي هجي بلا وري أمويجي أم بقرن أمي وشاني قرن مش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاوي خالد باشي. واي جاني تسامي باش وخديش لازم باش من حد. صاب تخوفيس بيقولوا خمل عندي ما شاء الله. مري دقي واطي ولا الدربة ماز أن هذا دركة ما الدربة أزي الحوشيمة بسيارك ما أبو والله بسم الله الرحمن الرحيم. مثل آدم كمثل عيسى مثل عيسى كمثل آدم يعني وكه يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. بمحقق ميناك عيسى مثل عيسى لجمع الله تعالى وكمثل آدم يعني شلو وكمثل آدم بچاوا آدم نو كما جدو بابا چيبويا عيسى جي نو كما جدو بابا كي چيبوا. يا آدم الله تعالى خلقه من تراب ويجي آخر شكل بابي ويجي تنه ودياوي يجي تنه عيسى دايكاوي هاي اللي بابي وينينا يعني عادته ده إنسان إيش تجد أنا إنسان إيش تزيد بن إيش ظلامكي فيرك نيركو ميكش بابو ديكي إيدي عيسى جنوا كفي عادتيا أو دايك هاي باب نينا. آدم جنوا كفي عادتيا إيدي ياوي نباب نديا. بلي مريم جاء عليه السلام. مريم جاي بله مريم بيركك پاکو پاکش بو پیرک کب ناموس بو پیرک کول بو دسته اسلام نه گهایدا يعني دسته اسلام کی دسته وینم ته اسلام کی دس نه دایدا روجه کې د او دکا خود مالکا خدا الله تعالی جبرائيل دشين جمع جبرائيل د شکل خور تکیدا ته جمع خور تکیلو سپحی بله تد به از حاتمه گو مزگینیا کوره کی بدمتا مريم دبي از حفظا خود كم با الله تعالى جتا يعني دوري من با او زاني قو ملائكتا دبي يعني ظلامك حاشا هاتيا نيتا خرابا دبي از حاتمه مزگینیا کوره کی بدمتا دبي ماوي چاواك جمره زارو چبن تزلامك دسنا دائما وازنا بيرك خراب من بيرك زناكار مشي دبي الجمع الله تعالى سبكا قبل جمع الله تعالى حسانية جبرائيل بفت كيدا أو بفت كيفي هاشلاوي وبوي بفكرنا جبرائيل رب حملة بي بدأس قرآن عليه والله ما شاء الله حملاوي نقوم نهمها نهمها ولو دوام دكي بدأس قرآن بحملة بي وبدأس قرآن بچه دربای باجر لبر چمکی لبن دارا خورمه جبرائیل شیره جد بیشت به دسته خون دارا خورمه خان دارا خورمه پی بنین نا
بله دسته خود دارا خرمه ده و خرمه تازه نو ما شاء الله جد و شهن البروي كمي حمله خود ديني و خرما دخويم و زاروكا خود ديني سر ملي خوا ما شاء الله ترسي يعني تشلو بوي خوزي ازبر يا ايروازي مريبا ما يعني دقنا ابتش مندي تانا يعني فايا ان زوجي ما وزاروكا مچيبو ويچاوا بيگو يا ربي احنا زي بقل مالي ابي زاروكي ويخلق بما تاب زاروك شكود يعني بله يجي الله تعالى جبرائيل جيرن قبي من نزل كريا قوان نشتغلم يجي قابا هات وزاروكا ويسر مليوي قومي ملت هات قو يا مريمي اي خوها يا اخت هارون ما كان ابوك امرؤ سوء بابت الناس شخصك بيسبو وما كانت امك بغيا دايكاتش نازنا كاربو اي خوها هارون بابت نيكي بيسبو دايكاتش نايك زنا كاربو يعني معناه بيتشيا تأب زاروك تشكود يعني دي اشارات كل بدبي خو يعني قوان از من صون خواني قوان نشتغلم وبزاروك بإشارات كل قبلها بزاروك خبر بدي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا وما ايقو درقوش دا زاروك الصبية من چلو بير خبر دن يجي عيسى بإذن الله تعالى قال إني عبد الله وأز عبدي الله تعالى ما الله تعالى كتاب دائما أمري مكريا بالميشي أمري مكريا بالزكاة أمري مكريا قواش دايكا خورا قنجبم وعيسى هاي ولو يكروشي درقوش دا السر بيچك دستي دايكا خودا خبر دا الله تعالى زمان دايدا وخبر دا بالا خو بدي دا مدنا قابا ملت بچا مريم كتن قوبا زاروكا كبيريا ماذا قو يا اخت هارون اي خشكا هارون ماذا برايوي انسانك يقنجمو وقو ما كانت ابوك امرؤ سوء قو بابتني بيسبو نشخصك خرابو وما كانت امك بغيا ودايكاتشي نايك زنا كاربو يا چما بحثا برايوي وبابوي ودايكاوي كرم الله تعالى چما دفردا بيشمنا بحث كي ها انسانك يقو بابوي دياوي برايوي بيس من الا اوجي بيس دركب يعني قو دياتا بيس بانا دمي قوت بانا تشيل ديا خود شوا بابي تي بيس بانا دمي قوت بانا تل بابي خود شوا براي تي بيس بانا مي قوت بانا تل براي خود شوا اي نبراي تا هاروني قنجة ناو هارون براي موسى وهارون كيديا هارون كيديا بابي تي قنجة دايكاتا باكو باقجا يعني بخير ابزارو شكوديات دينا خو بدي دفرد حكمتك مظنها يا انا ابيركي قوت با تيك توك ادنا وبأدب وبحياة دكن دوا چارشيا دا خروط وتازي دكن دوا سوكا دا دوا تلفزيون دوا فيلم مليمه فحش وچپل ريزه فيلم قدر دخن بأدب وبحياة دينا خو بدي دا امانه قوت دوا تيك توك دا وشانه زندي دكن ابيرك وزلام شي فرق ناكي يان بياوي و دياوا و براي واش انسان وكوا بأدب وبحياة وبيسن لو ماني هاگر جمال باتا خوا هاگر قول مال باتا خوا دمالا خدا في ايشي بكن الجمال باتا خوا معناه قول مال بات جوا كوا بيسا هكا مال باتا قنج بي اينا نل او قيز نل جمال باتا خوا آل درك بتنيا جيانا خوا بتني تخاني كي ددكي جبو قو يكا بيسا بابي وي براي وي خوهي وي جير مسادنا كن قوا بيسي تيا خوا بكي ايدي اوجي جموا قطب ويا جيب ويا جداب ويا بتني جيانا خوا درباستكي اغلب ولونا راستا قلتنا يا ندنا اهلي خدي يا ندنا اهلي يجوا كوين ها يا ندنا اهلي خدي يا نجي اهلي وك اهلي ويجي وك بيسن حتى قو شير الدستور مصادد خالي ملا مريم كچا عمران سورة مريم كچا عمران نابي بابي ويا ايدي نابي ديايكا وي چيم نزان اري ورب العالمين او كرمان يعني سورتك بنافي شي داخستنا سورة المريم والله وخالو شما خد تعالى بيرك جي يعني او يعني سورة النساء جوار داخسته يعني او تشيك داوا قيمة داوا
ولا أب شرفك سورتك قرآني هاي بنابي مريم سورة المريم بنابي السلامة أو بيغمبر نتيدا مثلا سورة إبراهيم هاي سورة هود هاي تبعنا بيغمبر سورة النوح يعني حتى رب العالمين ليه سورة النساء مثلا سورة الرجال نينا يعني الله تعالى البدر شرفك قدرك داية بيرك أو يشرفك أقول سر نابي بيرك سورتك نازل كريا وحمو حق ما في بيرك دوي سورة ديا بله قالك سباس خالو قالك اسمع أنا اشترى عزيز بيجبو ببرسات شيء باشبو أما مثلا شيء خيرات ما أني سر زمان تصاوي خالو دباشا قالك سباس السلام عليكم رجعنا أهلا وسهلا وی کسی گوتیا ریناسو گوتیا کافرم تمام تو کافر بی اگر تو ایمان نوینه تو توبه نکه تو مسلمان نبی تو کافرتیا خود در نکوی جیت جهنمه تو بمره سر بی کافرتیا خود تو بمره جیت جهنمه و نها فرصت دسته ده هیا هیتی ساغی تو توبه بکه پوشمان ببی کلمه شهادت بین دین اسلام دین قبول بکه محمد علیه الصلوۃ والسلام پیغمبر قبول بکه أبي قرآن بيروز كتاب قبول بك الله تعالى يبي كافرتيات يا بري وجنها حمو عفو كي يتباكو باقش بك إيش جنها وإن شاء الله تهري جنتي لي ولد لسر بك كافرتي بمري جيت الجهنمية آجري الجهنمي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أواني كافر بنا وآية ما ردك إنكار دكنا وأنا حوالي آجرن وهم فيها خالدون حتى يتدبن ويدي ورا مسلمان ببا دعوات تكن ورا مسلمان ببا دا تجوي اقري جهنمي خلاص بي لي والله تب كافرتي بمري جهت جهنما اي كافرو مالي قلت ما شوان كاب خاطري ما يكي ديجي قلت يس كافرم تمام جهنم اشترجي بيروز بي كافرنو جهنم جوڑا پیروز بے پیروز ای کافر اما بزوريناك مسلمان تمام لأمي ام خيرا وتخوازن قنجيا وتخوازن ام ناخوازن قومن داغري جهنم ده بشوطن ام ناخوازن قو يك انسان جي داغري جهنم ده بشوطن لي وقت او قيمه خو بين الله زي كافر الله زي بشوطن إذا ناخذ جهنم اشترى بيروز بي نهايدي خاطري وقال لي مسلمان اجي مسكينيا جنتي جلوه بي قال لي باور من دا مسكينيا جنتي الوا وقال لي كافره مسكينيا جهنم جلوه